Bugün bizde qonaqlar. Olar mene bizning kelajakda xalqimizning mene motor qilib-qodatlarini kelajakka yetkazuvchi. Mene bugungi kunda endi Totar deb yashovchi g'ayladan Amirxon G'ayanov o'zining atisi Olmaz bilan. Xayrli kunlar sizga. Esenmisiz. Amirxon, biz seni bugun studiyaga yuqorigina chaqirmadik. Endi eng boshda o'zing bilan tanishtirib ketaylik. Esenmisiz. Men G'ayanov Amirxon Olmazula. Aya. Sen maktabda o'qiysanmi endi Amirxon? 175 gimnaziyada 1-sınıfda o'qiysan. o'qiyman. Yaratasınmı sen o'qirga? Maktabga borga yaratasınmı? O'qishmaysan senga? Eye, Maktabda narsalar ishlaysiz? o'qiymiz. Tag'in. Biz jırlıyız. Sen bir yerga jirlarga yaratasınmı? Eye, Amirxon, mene Totar qizchig'i, Totar malayi degan bizning zo'r bayga o'zdi. Ham mene seni tomoshachilar niq yaratdilar, ham jinguvchi etdilar. Mene narsa ol sening uchun Totar malayi? Nindi bayga bo'ldi ol? Narsalarga öğrendiniz siz anda? biz Tatar Malayı beygesinde öğrendik. Koyuş yasarga hem bilezik örerge. Tag'in. Jirladingizmi siz anda? Eye, Biyedingizmi? jırladık da biyedik de. Sen jirlarga yaratasınmı? Bir yerga yaratasınmı? Eye, Qaysini ko'proq yaratasın? jırlarga. Mene bugün bizga jirlab ketaylik deb aytsam, nindi jirlaysan? Men yaratam seni Tataristan. Ayda jirlab ko'rsatadi bizga. Men yaratam seni Tataristan. Oltanların eşin yaratam. Kukurep yeşin yeşnep yağan. Yağmurların eşin yaratam. Kukurep yeşin yeşnep yağan. Yağmurların eşin yaratam. Men yaratam seni Tataristan. Gor halkın eşin yaratam. Jon erken enkem tilin eşin. Tatar tilin eşin yaratam. Jon erken enkem tilin eşin. Tatar tilin eşin yaratam. Rahmat, büyük motor jirlading. Mene Totar tilin ishini yaratam deb jirlading. Ida qaysi tilda yashaysiz? Biz ide Tatarcha söyleşebiz. Etiyem, eniyem hem opalarım bilen Tatarcha Bir söyleşebiz. Tatarcha gana. Eye. Olmaz efendi, mene ulug'izning shushu belgida qatnashib chig'uvi ham jinguvi, xalq muhabbatini yo'llavi ol endi etiyeni uchun zo'rg'irliqdir, shulay bit. Shulay g'ururlik endi bizning kutib olingan ulug'imiz endi ol. Aya. Aning bilan g'ururlanamiz. Mene Jarbiy ansamblida har biyu to'garaklarına jüri. Biyuni bigrak yaratib jüri endi. Mene necha qatnashib bildingiz bu belgida? Şul 272 balalar baqchasında yurgach, aytag'iz qatnashasizmi dedilar da, endi onda da gil biyu to'garaklarida qatnashdi endi gil. Yangi yillarda, bayramlarda gil aniq qo'ydilar. Undan yarib kirib ketdi, qatnashasizmi degach o'zi de tilak bildirdi. Mene qaysigiz jirli, qaysigiz beyi g'aylada? Biz Amirxondan g'ayda. ha, g'aylada. Aya, g'aylada. Meni o'zim bayaniz. Bayanni olib kelasiz. Mene olib kelirga kerak bo'lgan ekan shu, aya. Birga jirlaymiz endi biz, evet. Men o'ynayman, o'z jirlay, opalar da qo'shila, anisi da. Birgalashib g'ayla bilan. Aya. Mene ulug'izning kelajakda kim bo'lishini tilaysiz? Mene onsi o'zi narsa qo'ysin so'yla endi. Yaxshi bo'lma, büyükçü bo'lma. Eng muhimi shu kishi bo'lsin. Shulay bit Amirxon. Eye. Tarbiyali bo'lsin, tug'an tilini yarata turgan bo'lsin. Amirxon, hali sen o'quv boshlandig'ida 11 yil maktabda o'qiysan bor. Mene rahatlanib o'qib, tug'an tilda oralashib, tug'an tilini yaratib, etiyenningni hurmat etib yashayapsan senga, yaraymi? Yarar, rahmat. Esen sog' bo'l, og'irma. Ham mene bizda senga balakaygina kuchtanish. Mene senga balakaygina kuchtanish. Bunda motor kitoblar. Mene Totar Malayini o'zdirgan vaqtda narsalar o'rgandingiz siz. Siz biladingiz, bilezik o'rgandingiz. Tag'in narsa o'rgandingiz hali? Qo'yish yasadingiz. Tag'in narsalar o'rgandingiz. Şecerasını öğrendik.
Үзегезнең. Җиде буын шәҗәрәсен өйрәндек. Нәсел агачым син, эй шәҗәрәм, син үскәндә дөнья яшәрәм. Үткәннәрне хәзер генә барылап, яшәргә дә әле яшәргә. Минем әтием алмас, әтимнең әтисе. Ул минем бабам була, Фирдәүс бабам, бабаемның әтисе. Ул минем карт бабам, Гөлмигаян бабай, Гөлмигаян бабамның әтисе. Харис, Харисдыкы Хойбрахман, Хойбрахманныкы Муртаза, Муртазаныкы Корбанай. Ахазим мен сезгә сугышта катнашкан, үземнең кар булган турында, Гөлмигаян бабай турында кыскача сөйләп китәм. 1941 елның 15 июнендә минем кар бабамны айларымны хәзерге курсларына алып китәләр. Сугыш башланып, 7 көн үткәч, Псков янындагы Ленинград блокадасында, Волхов фронтларында укчы полкта сугыша. 1944 елда Коты яраланып госпитальгә эләгә. Коты белән колхозда тракторчы эшли башлый. Һәм лаеклы алга киткәнче үз һөнәрен намус белән башкара. Сугышта катнашкан өчен бик күп орденнар һәм медальләр белән бүләкләгәннәр. Мин үземнең кар бабам белән бик нахрулланам. Менә син Казанда туып үскән инде, әйбәт. Ә менә тамырларың белән өйрәнгәнсең, кая барып ташласың син? Бабайларың кайсы яктан булган синең? Актаныш районына. Актаныш районына кайтасыңмы син анда? Әйе. Яратасыңмы? Әйе. Шып-шын татар районы инде ул шулай бит. Әйе. Анда гел татарча гына сөйләшәләр, гел татарча гына җырлыйлар, татарча гына аралашалар. Менә шулай Актанышда аны яклап, Алла бирсә, киләчәктә исән-сау булып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә шундый ул үстергәнегез өчен. Әле аның киләчәге алда исән-сау булып игелеген күрергә язсын. Рәхмәт бик зур. Чакырганыгыз өчен сезне. Бүгенге менә шулар хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунакта Татар малае бәйгесендә халык мәхәббәтен яулаган безнең матур татар малае Әмирхан Гаянов һәм аның әтисе Алмаз Гаянов булды. Исән-сау булыгыз. Әмин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.